A delegation from the Seng Samla Maulai Pillun SSMP on Thursday submitted a memorandum to the Chief Engineer of the Public Health Engineering Department in Shillong, reiterating the long-standing demand for improved water supply in the Maulai area. Speaking to the media, SSMP President Samuel Biam stated that a similar memorandum had already been submitted in April this year, but no response has been received from the department to date. The organization is now seeking clarity on the status of their demand. Samuel Biam further informed that the SSMP has proposed the installation of a dedicated water pipe from Mauplang to Maulai Mauro, where the town water supply tank is located. He said this measure is crucial to ease the ongoing hardships faced by residents of Maulai Pillun due to inadequate water supply. The president of the Seng Samla Maulai Pillun also stated that the organization has set a specific deadline for the Public Health Engineering Department to respond to its demands, warning that failure to do so will compel the SSMP to take alternative measures to address the water supply concerns of the residents of Maulai Pillun. Akan dikejamir pemerintah ngiwan berdikendu ICI nak kalian kata Seng Samla Maulai Pillun. Kejinguan kejongi kalau men follow up ya kan kejinguan kejinguan ban persengau jongi nak kalian ada seng nak mentang ipai nak song jang senang mulai abi di ketika ka water problem apa mulai dia kejinguan kejongi satu persen kemenengkong nak kalian jong office nak kalian jong CE for ila polar yang iba insa hot yang nak banta ban reply ya kan ika kejinguan dia kenduk jongi satu kuat hadre kam simla poison senoru de halor tak nongrim ngiwan bani kenduk biang tak kejamiat akan dika office jong CE ngila yo bani kenduk biang i bat kadau ba ke jingwan kenduk jong i ya i chief engineer jong PHE kali halor nongrim golong ba kadina tak dika ka water problem ko mulai hoi mentak ko ya ko golong mentak la sutui ak por liur ni ko na perta kan ngi thui fi kadau trai jong jingwan ni kenduk jong i ya kadika wani kenduk i CE kali ba kartun kedik siti ke bangi pensengau kalau hadi habidi bukan kejung yang tentang pergi terus nang mulai nomor bakal tahu pak kalau ba terus nang mulai jadi tweet pi kan ni ke habidi bukan ke house connection ni ke mulai ke yo tang arsin siti yo kan bagi wiwi kisnong ke beri sebar kisnong mulai ke yo bros tio luntar bas tempat miet te henry karpang pipeline beri uju kapaya ke pipeline ke beri sepok mulai ki penduna sepok mulai ki penbuan segi wiwi kisnong ngim tep halor kono kono rem kai ke dapat pelong ki bakin penduna kumni de halor kini kono rem bar ke poin ke baar kolong ba kasno mulai ke kisnong ke plahe ke house connection ke ba ngilakmi le tias dam ba kinong song gilak song bahaya kini ke house connection ba hadu mentan nomor dalam maklai mat las ke kisnong hajar ki kisnong ka kendai spak kendai penyul kendai prakum tak tertel nadu kata kepor kemudian su house connection te habangiman men kenduk hani ki ai taw baka jing duna pala ko rangi ko ni thui anda habangilati pnya ya ke kam kolong ba lara kadan ke jing ai ke jing sam ko kolong renti ni mulai buat di house connection ro kinjo lamba ka jing poi renti ko te apa ka top jongi ke badan apa jong PSC ke badan apa moro angte hari na kada jing duna ko ka pelong baki no mulai kimyo ya ke house connection ru bar kata ke jing pendana ya ko ru kolong ba haja ka bangin yo ala ko boyo kiwe ki pendana yang ki penbun sewe de halor tak nongrim ngi yo tang arsis dio bagi dan ru ki jaka lagi bagi snong neng thui pi ke ba myo ti kana ko ro ya kan ni meeting ki sakhat ina kali ke department bagi se reply sana manggil on reply saya ini ki se reply yang inda city tengin up community saya tanya kata swa wala kam dan tengi mersi ba pada day men persundang kam ban hap man yelum milang ya kinang nang susar senong kira mas nong jongi ani nong hikmat ani wat ban penbor ipai ba ban ya dan lang seni ban ya pensoi kan niru ngi mersi ngin hak ban ya kata nama kedegan interest jongi jong wei pokoi kalong ye kelas utu ko kedegan basic necessities jong wei pokoi kalong ye jong wei pokoi kata hi kedegan empia de polar hi banaki ong lalu nu hapo ki ai por ngi ki ong ai por tang artoyo le ni lai tayo ingin ap ya kata